Ngiyayikhetha inkosi yasekhaya ebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Baba wami oyingcwele, Thixo waphakade, cela Nkosi ume nami. Umzuzu engimi kuyo Nkosi, angiyiboni intuba ukuthi ngizophuma ngaphi. Kodwa Nkosi ngoba wena unomhlano obanzi, ngiyazi Baba uzangibeletha. Ingoma yamakhulu amabili neshumi nane 2:14. Mhlawumbe yaba uvesi elilodwa noma amabili. Umkhululi wethu sinanza lo kadingana asizwele ofi Bantwana basephameni sibona inhlanhla ehlelele lizwe eliseningizimu lasemkhambathini. Amen. Angazi ukuthi inhlanhla esehleleyo bakhozi benkosi sawubonga kanjani. Iyakhuluma inkosi enkulu
Unyazi wezulu uThixo akithi ebuhleni wathi maNazaretha mangihambisa one day endaweni sekufana nomhlangano lo kufanele nijabule nithokoze. Namhlanje uNkulunkulu phakathi komkhabathi kade lapha izolo lokhu lapha enamba 9 emzini wakho oqala ekulungeni saphinde sazuza umusa uThixo uhlezi nathi isonto lonke sihlezi noNkulunkulu phakathi kwalomuzi kaNazaretha ingcwele amen. Wadabula intaba waphuma wakhuphela phezulu usafika lapho ongakaze kufike indaba ethi Shembe khona ezweni laseMpendle kwakuduza umgungundlovu waphuma ngale kwawo. Singabonga kanjani Thixo omhle kangaka wasebuhleni ngoba njengoba ukhona phakathi kwalomuzi sifuthumele. Ngifisa wonke umuntu ngishimbali sekethi yakithi ngikhuleke ngisho enkosini yesizwe ngithi Mkhoseli uNkulunkulu khona uphakathi wethu asadinge lutho sinobaba nomama phakathi wethu amen. Ngiyazi uNkulunkulu omuhle ukuthi usithandile. Bezethi nyembezi lelizwe abantu bethu Shembe ufyani. Usefikile umkhululi wake waqhamuka lapha kulezi intaba nazi edike ngitolishwe wehla wanqamla ngehlo kwalomuzi khuluma ngobombela maNazaretha wehla wadlula lomuzi ekhuphuka ibheke lapha phezulu empangeleni emzini wamakhosi yakungena indlu yomuzi ayikhulekanga lapho sengaphakathi yathi manje maphakathi negceke basebebona abakomkhulu nabantwana nabanikazi begceke bathi lo muntu ongena kanjena phakathi ekhaya lamakhosi ubani lona ngalesikhala ngoba lesikhala singena thina abatwana basethu phumpume abemphutuma yasifika yamathi kimilili yangaphendula yasijinga yaphinda yaphuma khona lapho yangaphinda ukuthi ibuze ukuthi maniphume phakathi yona ngoba umnikazi weinto zonke yaphuma yehla yaphuma yakhatha ukhalo yashona le yaqhubeka nendlela yafika yakhuphuka maNazaretha lapha phezulu yabheka phezulu yathi mayilapha ngiyangizwa maNazaretha. Angazi ukuthi njengoba unyazi lo lapha livusane lathi ngiyaphuma ngolesithathu yayabuza inkosi yathi ngikhuluma indaba neningayazi yathi konje one day yathi biza umvangela umdluli kwafuna umfundisi Shozi sagijima masifika kubaba uthi ngifuna ukuhamba ngiyaphezulu manje kuleli sonto baba waphinde wabuza wasezulwini wathi ulesithathu kulo lesibili u3 ngoba ufuna ukudabula lezi intaba maNazaretha ezakhe wayidala wazazi intaba zomkhabathi lezi amen. Akathi mangabe sebalelo lapha eNanda semila phezulu emishini kwasesesinga izodlula nje kancane base bemqhweba laba bambizile bammangaleleyo bese akabizwa makusondela indoda esondela uthi awumle kancane uyabona lapha kwakhona wathi lapha ngibona imishini labelungu bayahamba bamba idamu elikhulu elizophuzisa ithe ngaphethe unephapha elikhulu elizosuka emkhambathini ngoba wakhe nali idamu ngale eneklitem Ililo elidamu elikhulu ukuthi izothatha amanzi baphothe eNanda Dam bese kuphuza ithembu namaphethelo ngoba umkhambathi wawudala yena maNazaretha amen. Awu yayigudla intaba ayayigudla intaba lenkosi yamaNazaretha iyaphuma ngo2025 mangikhumbuza emhlweni mangishiphuthi silapha eThapelkop no2024 uMadondo umfundisi nangu owawethu lo ngomthetho uyazazi owawethu wena ethi betambi ngapha sesibizwa naye obasani waxoxa amabhluwe sesiyaphuma sibheke kwaSwayimani sathi masilapha into emfuna ukukhuluma wathi sesilapha siqala singene number 8 wakhamuka inkunzi yenkomo eqhamuka phansi emgaqweni eqhamuka yafike yama yasinga imsinga umine laphakamisa ishobe yakhipha ngamakhala sakhuluma nebefundisa nabo hlabisa eshadla isimoto bathi ngiyibona lokho wayekudla intaba zomkhambathi inkomo imbotho kanti samgcina
Baba siyacela Nkosi ukuthi leli lizwe ungahambi kakhulu ngoba ngisho inkomo zakhona ziyakubona masifutha ukade something. Siyathokoza nje Nkosi. Ngathi inkosi yamana sibonile ukuthi ngithi manje kwathiwa manje nathi saphuma sahlala. Hayi ukuthi ulapha ebukhosini bakanqamalala Manazarete ayingcwele. Namanje izinto zakhala kuyabatshazwa batha usho ukhosi imbala batshazwa lolunyazo wasezulwini Manazarete ayingcwele. Amen. Uma kuza le ntaba esephezwayo uthi le ntaba kadidla abantu yini. Wehla ngale ogobheni wehlela phansi ngale enumber 2 awungixolele lezi ndawo zenkosi zibizwa ngezinamba inkosi ephethe izinamba ngapha emngeni la fika wazalela khona lo Thixo wakithi uPombela ngikhuluma ngoPombela ngoba nangu sephakathi kwalo lelizwe Manazarete ayingcwele. Kuthiwa wafika wehlela emfuleni wasethola inkosikazi yabaZulu nali bridge Maswela sesungeni kunesiphinge sinapha. Baba ngiyacela Nkosi yasephakameni ukuthi ngamhla usikhumbulayo uhambe ePombela uye esiqhingini sakho owenza indaba enkulu kuso. Ekseni sithola unkosikazi wabaZulu ikamanzi base bemthatha lo muntu wenkosi ohluphekileyo base bekuphela la ekhaya ukhalo belibeka nje wanibona ntabi njokuyehla bheke phansi bafika lapho bahlalwa bama kuqala kwasikushaya isikhathi omthandazo zokulala ithi inkosi manje kufanele ngiyothandaza sizongenaphi base bekhomba indlu kuzongena kwathi hayi ngifuna lendlu yamajobe alungiswa wangena lo Thixo wakithi ebuhleni manje phakathi kwabe kwaqala wathwalala nathi namhlanje bakayenza vuka yonke imoya base bebona uZulu ngoba wayinyanga wathi asiyele umuntu lo uNkulunkulu lo Manazarete ayingcwele. Wayesethi seyihamba abantu abambe sevalelisa ngakusasa sehamba ekade sehlalile ithukwana base bethi ke kuye ngoba siyathanda nceke inkosi kholo kuleli bandla lakusawusonto kanjani wayesethi ngoba ngithe ngifika ngamngeleka kahle ebukhosini balelizwe ngizolishaya lapha esiphingini. Niyezwa Manazarete leli bandla lapha emkhambathini namaphethelo lake lapha kwesiphingini mangithi namaphethelo ngisho lonke lelizwe liyachaza ungangizolo lelizwe ukuthi limi kanjani. Wathi ngoba esiqhingini somfula ayikho inkosi ebusayo khona umfula zobudabula lezizwe zamakhosi isiqhingi siphakathi kwamanzi. Wathi nosonto la khona ayesesala amakhosikazi akaZulu ayimathathu lapho khona kuthiwa kuthiwa nomathalente yaqanjwa babamkhulu. Eyazuza inkinga yento wathi lathi ubabamkhulu mayemisa lenkosikazi wathi lapho emkhambathini ayikho indoda ezophatha ibandla uzophatha bonke uzophatha amakhosikazi uphatha 25 uphatha indoda kunikele kuwe umfundisi walelizwe. Umsuzuzukele enyangeni yezulu sizwa kuthiwa ngamhla ilanda baba umngwengwe babemqhaza la ikakwe eqaziswana akathi ngakaqazana phambi konyazi yathi inkosi futhumele bamqhaza ubaba umngwengwe uyise kababa umvangeli undabze kwami ngenzela khona kuzocaca uma inkosi ikhotheme inyanga yathi imbitha athi amemeza athi bonke
nabade bekhishiwe nabanjani abeze kimi kwasesezuzwa umusa yayiphuma inkosi ilanda ungwembe unyanga izulu iza lapha ekhaya kulungene okudala amen phesheya lapha eBhobhonono kodwa bakhonzi ngixoxa le ndaba ngoba namhlanje ufika umnikazi wesonto ingakho ngikhalela lelizwe ukuthi akahamba wabona leso sithingi ngoba leso sithingi ashela lawo makhosikazi ngelinye ilanga sekhona umuzi waseyideni esehambile wayaphi wayibona inhlangakazi wakho umuzi wasephakameni wabuya esethiwa kwakhe ideni esekuwo lo muzi waseyideni esephakathi zezwa lezalwazi ukuthi usefikile zaseyibophela zakhuphuka zawukhuphuka umkhamba zathi siqwa zathi asiphakamisa inyawo sofika le ntshentshana isisindile isisithethisa banqamula-ke bephikelele ideni uma befika phambi kwayo kwenkosi yaManase isime emnyango Manase thi ndondlomusa bayithela kuyo yathi ya ubani bathi nimiza ngentshentshana nini baswele ukuthi bazobhekaphi eNazaretha encane ha uthi ngithi uyesabeka ngithi halala emkhabathini ngoba lo Jehova lapha kuwente kulapha usondela intombazana Thixo wasebuhleni ngiyacela Manase kungamngabazi ushembe amen ethi le ntombazana yakwenza wafanele ikwenze sefika lo mkhulu wayo wayithumile usethile manje hamba uyosifuna ngoba sesifuna ukubuya emazweni isithi mfundisi ngiyeza baba ngizocela uthile sithole laba belale khona ngoba njengoba ngiyintombazana mangikuna intombazana ngikhuluma ngomuntu nje mhlawumbe lako 35 mhlambe ne hardly kubu 40 years ithi le ntombazane ngifisa ukuya baba ngithi nasondela ngafika ngakubika ukukhuluma baba ngifikile yalanda udaba yasemathungweni yathi mayisiqede yasithi baba ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angiphe ngoba sengivuma ukuthi ngiyahamba angiphe ukuthi ngiyithole lezi ndaba ifuna abantu akuthiwa base eZimbabwe ayibasi ingane yazutho nje bahleleke noma wakhe lo ntombazane bese kuba khona umuntu kukhona leli bandla labantu laba base-Afrika abambatha kumhlophe njengathi kuthiwa amangongongo uma beqala bethi bayanyakaza bese kuba khona omunye wabo wathi hayi uma wayesonta kuleli bandla lo malume nimfunayo ngcono asithinte omunye olapha eMaritzburg uzosiza sambe naye sinqamule usifikeke sofika la kubokalo lisonto nomprofeti wakhona sithi la ikomkhulu la khona kwasekuhlelwa kanjalo ke ibhasi laphukwa ngikhuluma ngesibusiso esiphume kuwe naziphezulu ibhasi fanele iphume ngo8 ntambama eThekwini babeshaya isikhathi kahle bese eThekwini baboniwa iwashiyamba yibo ibhasi base lesondela beyobuza kwasekuthiwa ibhasi lifanele ngo8 alisekho lo segoli abazodlule osegoli azodlule bamthathe ubalinde ukuthi bagibela bazofutana naye phakathi kokusa uma ibhasi lingasekho base bekhuluma bodwa bebuza ukuthi wenzenza wayesethi unina wayo lentombazana ake sibuze ukuthi elinye ibhasi loze liphumeni kwathiwa eselikhona elika10 leli aligcwalanga la cancel hayi kulungile siyalithatha ke ka10 ngoba uhamba ngekehlehle kanti uloThixo olapha ePulpit eNazaretha nayo umuntu okuthola khulida bakhe eshemba sukuma wama ngenyawo
Uyabona lapha ekhaya nali office la ngezasibani. Wonke umuntu lapha endlini akathathele ihlobo zakhe amathikithi abantu abangasekho. Ababhabhadisi. Uze kuyoba ngcono ethuleni labelele khona ngoba kuqhunyana. Kulunga nje lentombazane sihambisa inkongo yenza amathikithi yenza konke. Ngakho lo muntu esekwazi nokunyakaza. Lishaya isikhathi bangene ebhasini ka10 mabe phakathi ebhasini sekuphoqa ukuthi manje bazise loya ukuthi hayi ibhasi seliyasuka njengoba sikubike ukuthi sinenkinga uyafona ke akanakile meqeda nje ubhala ucingo lo seduze bakhe uthe awu wakhuluma ngendawo engiyaziyo niyapha umthethweni bese yachaza athawu wena wakabantu thawu uyabona ke mina umalume wami lo nifunayo ngiyabona ngekhaya asambeni tshela lo segoli ukuthi sofike sathathe khona seseyiclass date ingokela hamba ibhasi umsebenzi yakho nyazi lezulu la hamba ibhasi bafike beqa ibridge lapha welela ngasibangena ngasi noma lokishi noma indawo segwana bashiwa ngamatekisi ukuthi sake sagibela imongolo sahamba isikhathi esingango ngathi noma bo 4 hours ushona lo mntwana sebeyake la hlezi bekhona mabefika uthi South Africa wema South Africa wathi wazokhela izibani zakho zonke izozokothani washushebe lento bazalithi wemfundisi labona labantu zobe begcwele lelizwe hayi kunzima ngale bantwana benkosi uma befika kuleli khaya ifike indaba ithi hayi ake kushuyele lapha endlini yesonto la kusonto khona uyiwe khona ufike kuthiwa mathi yathandaza lo baba uphethela ngoba kuphela kuphilwa ngomthandazo lapho bathandaza nje ngathi ukuthi bayakwazi ukuyesontweni uma bethandaza athi lo umprofeti waletha wathi hawu ntombazane ukhona umuntu onzima kakuhamba naye omfishane ofaka umwelane isixoxa umwelane uphambana imbani phambi kwakhe ubani loyo yazi lezulu uthi lo muntu hayi wena uhamba nani ayike wabatshaza lo ndaba kwaseqoqo bathiwa ke hayi ekhaya ikhona la umuze emanqweni ungale sohamba siyothatha ibeke kwafika emathuneni alabantu abafunayo wayesethe omunye mayebuza owusibanibane buza bona laba abafikile owusibanibane uphi yena ngoba lentombazane yatshela amagama labantu bonke kwathi awusebutswana uma sibanibane abalele naye eBotswana ngoba nakhona phansi sine sike ngoba bathi akufike emathuneni kuthandazwe ucele ukuthi ke ababuye beze ngapha uthi ke lo phethika wena ntombazana lezi indaba engaka uthathaphi imina phela ngishizimbe khona lo sizo la ekhaya ngoba usibona sinjena nje uthi ukhamisa ukhuluma lento nje ufuthi ukhuluma zona impela zala ekhaya ekade singazazi ukuthi zona umza kanjani ithi ntombazana ngihamba noshebe bathi siyalifuna leli sonto kusho le pheshe lapha njalo eAfrika siyacela baba ngelanga ukusithume siyohlala khona noma isonto noma inyanga abefundisi kwafuka abefundisi bakashembe ngoba bathe siyalifuna leli sonto sike silibone ema TV kodwa sithi sothatha aphi thina lapho ngoba lindlala baka bavuka ngakusasa sebehamba sebephelele eBotswana nizobuza ukuthi lo muntu le mali engakuyithathephi ivele lapho nyazini lwezulu amen ngoba uThixo lo lo mntwana amaNazaretha efika kuloThixo wayiqoshiwe emsebenzini eyimanager chief administrator waqoshwa bathiwa akaphume ngoba akafuni ukuyenza le ntathu ngawo neqhubheni akazani laphe
nale ndaba akhuluma ngazo akazaziwa akazazi ukuthi uzoyiqala kanjani kodwa mzukwane eseqoshiwe esebuye ekufeni Manazaretha ayingcwele kwaba nentatha eseyilungisa lezi zinto ngoba kwabuya nasefeni uthe eqalile ekufeni base bemfonela abaka department of health base bethi ukhethiwe buya uzoba kulento uzoba HOD yaba health njengoba kade bhekele eBwanda uthi ngisebhaloyini kwasele kwangena email ithi email uzukhethiwe uyohlala eParliament manje uyomela umnyango wezempilo ngokuhamba nobani wafika lapha ngelinye ilanga sebuya lapha ya mawubhekale nokhalo kwele inqola bayalazi lelizwe balapha wathi mayiqhamuka waqhamukela emzini omkhulu kaMatshola athi mayifika khona uyambiwa wathi hawu kulelizwe benze njani balima amadoda kumbe withuna base bephungatheka abantu bathi lo muntu wenze njani wathi sifele wathi kuyalini wathi sebadlula wawushona endlini mayiqonda endlini lapho kulele khona isidumbu ufika akhleniwe Manazaretha ayingcwele phakathi endlini uhenqiwe wasethi wenze njani base besho wakhamba insizwa kulomuzi umxokozeni base besho wasethi kubo abantu ophela ipanish wasememeza njengeqala yenza Manazaretha ayingcwele thawazwakele khwehlela ngale emseleni lele khona la khenqale khona wasevuka wamphuzisa ipanish wathi akaphuzisa ipanish waphuzisa ipanish wasephuma Manazaretha ayingcwele ahambe qhuba nohambo lwakhe amen wawabaphethe abantu baba uPombela kulelizwe phezulu yantaba mayidlula kule inqola wafika nazi insizwa engabe zaze lusile sezihlezi phela bekulusa abantu abadala nje wasethe bafana basebesa bambona lo muntu omuhle umuhle ngasizwe bambona lo muntu omuhle wasethi mthanda wasethi nafuna ngibhabha sibavuma wasebabhabhathisa uthe eqeda ukubageza wasethi wathi hawu nohluka nonke bese kusala bemunye wonke umuntu akazabalazela ukuthi angabale esifanele sabantu kuthiwa ukhona nje lemhlabeni kodwa ngekufike la siyakhona ngoba ngempela lezo insizwa phakamisa isandla mfana ngicatha ukhona la wakhona kulelizwe wasaliswa lo mfana bakamkhizi ufezeke izwanishoyo asoqaphela Manazaretha ushaya bangakhuluma into embi ngathi ngawe nje ukusaba ukuthi ushaya bakhuluma into embi ngawe ngoba into ayisho yenzeka exactly Angibhekele incwadi fundela incwadi kaJeremiya 18 qale verse 10 sakubona uphakama esakubona echutia esakubona ephakama esakubona echutia
athi mayeqeda ukusho lemvunga sezulwini wathi le ntabiza abantu kanti bazobuya abantu bakwangithi amadoda bakwangithi asebenze eGoli azondela xabene afika phezulu le ntaba yabaphonsana ngobizi kaShembe njengoba ngisho nonaka amakhuluma ukuthi njengoba khuluma lento iyeza maphela asosathi Shembe akhulume kabi ngami noma ngawe ngaphela bathi sebezofika ekhaya kubo kangithi lo kade ethwala iladi ngiyambongela baba ngeke ngabona umndeni wakhe amadodana akhe engena izolo ephethe imbuzi esazobonga ukuthi acebe enkosini nasephakameni uyu ngithi baphonsana ngaphela bafika ekhaya bengasaphelele isimdlileke intambo kwakusho babamkhulu funda mfowethu izwi elafika kuJeremiya wafikisi kuJeremiya livela kuJehova lithi lalithi lelizwi suka wehlele endlini yombumbi weJeremiya awehlele lo muntu obumbayo lapha niyamazi umbumbi lapha ebengani esikoleni zasindaba zama-craftwork lokho kubunjwayo ke nikubiza nge-clay soil ubumba yakuzwisa khona amazwi ami mase uphakathi endlini yombumbi ngizofike ngikhulume nawe ngase ngehla wayesehla ngaphela uJeremiya endlini yombumbi elalela uNkulunkulu bheka wasebenza umsebenzi etsheni umbumbi ubhizi ke usebenza lolu daka lakhe phezwetshe uyalolonga isitsha senzayo ngebumba isitsha sasenziwa yilo mbumbi sonakala esandleni sombumbi seyinhlikomishi noma ngabe indishi yasiyonakala esandleni sombumbi yena lo daka yabonakala esandleni ngoba kusemanzi sawudala wabuya wenza ngaso esinye isitsha waphinda lo mbumbi lesitsha sasonakele wasaqala phansi umsebenzi wakhe wenze esinye isitsha wangasilahla amaNazaretha njengokubona kombumbi ukuba asele wathi manje mhlambe indishi linkulu kakhulu ake nginciphise noma ake ngishintshe ke ngenzeka kuyimaki yokuphuza ngoba lesi sitshe ngisakhayo ngiyathanda basibe khona Olutaka angifuni ukulahla weManazaretha kodwa babe sasincika ngaka yini singavumi funda ba verse 5 izwi likaJehova lafika kimi lithi lasebuye lelizwi ke ethe ehlobuka wesabuka nje uJeremiya umbumbi egileka lemkhuba egileka yona ngingenze yini kini njengalombumbi nami ngiyazibuza uShembe ngeke enzeni kimi njengalombumbi njuka Israel weManazaretha ngeke inunyazi lenze kimi njengalalombumbi ukuthi ngoba sengibonakele vele mhlawumbe sengino 40 something vele yaminyaka sareja lapha hello akulungi kahle ake ngiqale phansi njengoba uNkulunkulu ethatha siqala phansi eManazaretha noma ngabe sengimuhle nginje sengiqokile ake ngivume phela umbumbi wami unyazi lwezulu uma ngiqala phansi lithi ngifuna ukumlahla lo muntu wena uzovuma nini ngoba nami ngicela ngithanda siba ngivume thandazana nina ukuthi ngivume uthi umbumbi wangibumbayo mayibona sengonakele akangiqale phansi Ozaba usho uJehova ngingenze yini kini njengalombumbi ngiyabuza futhi ngiyenze yini kini njengalalombumbi usho uJehova bheka njengebumba lisesandleni sombumbi bheka njengebumba lisesandleni sombumbi njengoba sihlezi entendeni yesandla sakhe ninjalo nami nathi sonke eManazaretha akekho ngapha esandleni sonyasi iphelile yabo ilo mthandazo wami Nkosi ukuthi
ngoba ufuna ukusilahla futhi uyala ukuthi singalahleki. Asivume ukubunjwa sibile entonyazolo oyifunayo. Amen. Lusemkhambathini liphuma lapho kade kunzima khona niyazi. Okwaba umuntu kwangazi uzothi kodwa yaphuma inkosi omusa maNazaretha yaphumela kuthina yasikhafulela umncwele. Sibahle kanjena nje. Akhona bakhanga ogoli kade bangena manje bethi mfundisi vele egoli balandela uphumelihle ophuqhamla emzini wakithi ebuhleni bathi ngoba ukhona oyinika into zonke othi mayikhamba bese kuphela zonke into eziphethe waphuma baba sinovalo kodwa waphuma nkosi waphuma nokuphila kuthina. Amen. Safile makasaphili. Kodwa umthandazo wami ukuthi asivume. Asibunjweni. Abashumayeli lapha eningizimu umsebenzi wakho uhlezi kakhulu kubashumayeli. Nokona umuhle kangaka nje uhlezi kubashumayeli. Ngiyathanda neze lisivakashele lizwe. Bese ngiphinda ngikhumbuza umuntu oxotshiweyo ongumshumayeli nomkhokheli nomvangeli nomfundisi ukuthi lapha eningizimu sinye slogan sakhona sithi together we stand, divided we fall. Uma wena angithi ngithola amabongo ngoba ngifuna ukusho bona befundisi. Uma wena ke uzodala indlela uthi asenze njani? Baba ngathi fanele thina befundisi ngiyaxolisa bobaba abadala kodwa ngoba senginwele lithuba. Angathi fanele thina befundisi yebaba sizocela ukuthi baba lo mshumayeli akawenza wakho umsebenzi uthi ibandla lakho. Sicela ukubeka omunye umshumayeli ozokwenza umsebenzi wakho. Ithina phela sidotshiwe kuthiwa athi ushemba silusa abantu. Amen. Ngiyangizwa maNazaretha. Ukuze kuphepela abantu abalapha. Ngoba noma ngabiza umnikelo umshumayeli engathandi akayilethe. Ngoba kathandi. Azajike bebona ukuthi umkhokheli uyacilela 14 abese kakhohle ukuthi umkhokheli athi lo mfazi ngemphathi wena le tempelini. Wakho befundisi uzisonto ezoqonda abake bayeke laba bantu abaphethe umsebenzi yashemba ukujeka sikhona sibuka asihambeni sibuyele kubo kodwa siqale sezulwini sithi baba usithumutho sibheka abantu banenkinga yalomuntu ohlezi phambi kwabo. Yalthanda kokulizwa amelodi zwe ezayo ongokulu yo yami
Ngobe awubheka uJakobe 3:11 ufunde nje uzwa ngama semithi suka ku11 awazwa umuhle ngazi lezulu ayazi Manazaretha injabulo ngiyafisa Manazaretha ukuthi ngibonge baba ngibongele labantwana bakho esemasimemeza bagijima inkalo zonke kukhona abantwana Nkosi lapha engathi ake sifake iroller endlini laba bayisebenza lo usasetshenzwa nje kusaqhutshekwa ngathi ake senzeni umsebenzi wetafula laba bayithe uyalifisa ubantu bekhona sawenza nempumelelo kwakhona abantwana engathi ake ngifake baba my conditioner bafaka nasendlini kama manje yonke lo msebenzi baba fanele ngibabaze leningizimu yonke isema sifikile lokuphatha lo muzi ngiyaziqhenya ngawo iningizimu engenzibanga iqhenye ngawo lo muzi amen la unamakhishi la yeke ngiyobheka ngithi kunjani la ngifike etegena abantu bajabulile uNkulunkulu oyingcwele laba abantu bafisa ukuhlala la unyaka wonke angazi baba lani wakhona ukuthi abazobuyela emuva njengabantu abebamba bantu umuntu Mose Unda masitholile ngiphuthuma kodwa ngisho ukuthi abantu bangabuzi ukuthi bekunjani emva kunjani la kuyaphuma yini bantwana benkosi emthonjeni munye yayiphume yini emthonjeni munye amanzi amnandi nababayo na njengoba ngimhleze ngimeka nje ngaphuma yini amanzi amnandi nababayo uphume kanjani ngoba thina ke ngoba sizele kule mihla sesikhontrola amanzi namagiza siyise ibhathini ngapha sifuna ashisayo umpompo munye siphinde size ibhathini ngapha sifuna abandayo manje manje umuntu osena mabhathini kwenzelani uzuna mabhathini wena funda baba verse 12 bazalwane bami umkhiwane ungathela yini umhlwathi na ungaloba uthela umhlwathi ivini lingathela yini umkhiwane na lingaphinda ilona lisuke nje lothela umkhiwane ngoba ungathi ilungu lesihlahla sasikhipha uthi akulombona ukuthi usuhlanza amaphetshisi kunjalo amanzi ababayo angeveze amnandi ababayo nje kababa nomsuku wenze lokho baba owazi ukuthi wena uyona nje wona abantu ngoba ukhipha amanzi ababayo ngeke nje amazwi amahle ababayo enza kumnandi empilweni zabantu qhubeka baba verse 13 umuphi kini ohlakaniphileyo onokwazi na ongasitshela akabonise ngokuhamba okulungileyo uyabona mangithi emsebenzini mangithi ngilungile angasho mina kusho nini angibonise nemsebenzi enobunene obuqondileyo uyabona njengoba ngixotshiwe nonke khona abantu abalapha ngemuva abanomnene ngaphezulu kwethu uNkulunkulu azokubuka ukuthi usuyadelela abese kusene kusonga masinyane alandelwa umuntu ofanele ake nibe nomnene kodwa uma ninomona obabayo nenkani ezinhlizweni zenu ningazincomi kubenza iphutha lokuyinqoma ningaqambeli iqiniso ningalokuthi niqambele iqiniso ukuthi ngiyaziwa mina ukuthi angithintwa ngalokuthi lo ukuhlakanipha kwakho awehlanga ezulwini akona kwasezulwini uzongeke kungokwabantu kungokwamadimoni
Ngiphinde qhubeka. Lokhu kuhlakanipha abehlanga ezulwini Akona basezulwini ngiyaphuma ngithi bheka. Kungokwabantu Kungokomhlaba. Kungokwamadimoni Kusikubi nje ngoba kusiphethe kuleli bandla laShembe. Ngokuba lapha kukhona umona ngoba lapho khona umona nenkani kukhona nombango futhi nemisebenzi yonke emibi kodwa ukuhlakanipha okuvela ezulwini ucwengekile. Uyayeka yini? Kusho ba? Kodwa ukuhlakanipha okuvela ezulwini kucwengekile kuqala. Yebo. Khona kuvile kumnene kunesiwe ngoba ukuhlakanipha okungcwele kuvama umusa njalo onezithelo ezilungileyo akukhethi akunakuzenzisa. Ngiyabonga mfowethu. Amen. Baba, kunamazwe amabili izwe lase-India isebenzela amandiya aqhamuka le-India phesheya, bese kuba khona lase-China. Ngeke ngezwa nje kulezi nsuku ukuthi umnotho wase-China nowase-India uyakhuphuka. Igrafu isho njalo. Kodwa into ekhuphula umnotho walamazwe izinto ey'lahlwa abanye abantu. Nalapha eSouth Africa sibone ngisho umama ngisho ubaba bethatha amabhodlela befaka emasakeni namathini noplastic befaka emasakeni yokwenziwa yini i-recycling. Njengoba ngikhuluma ngalamazwe asenothile anothiswe yini izinto ze-recycling. I-China iyodwa kade themba umshini lapha omkhulu owetha mhlambe about 43 million. Ithi China makwenziwa isivumelwano ithi ngizonika umshini kodwa ngizonika lo olingana imali yenu. Le mshini ke usuqede 10 years. Umthetho wethu eChina into umshini asihlali nawo above 10 years. Masuqede 10 years siyawuthatha suyise uyokaywa qalwe phansi ngoba sifuna izwe liphazamiseke lichithiyelwa ngey'bosi. Manje ke thina maNazaretha engifisa ukunishiya ngalo sengigcina singabantu abamnyama. Uma ngineveni kumele lishayisile namadenti noma imoto kuyaginqika ngiyayithatha ngiyise noma uPenel Beater afike uPenel Beater ayiname kutshani isindwe. Niyangizwa? Ngeke ngicabeke ngoba nenza into eyonakele. Asivumeni asishintsheni manje sibe siconverte nabaphethe izokufana ngomthetho baconverte bangene kulento ye-recycling. AmaNazaretha awasafanele ukuba abantu kufanele baye Penel Beater, abangayi Penel Beater ababuyele kwi-recycling. Niyangizwa? Ngazi noma niyangizwa? Uma uyiNazaretha ulindele uPenel Beater la asafanele sikuvumele leli bantu sizokuPenel Beater. Sizokugaya siqale phansi ngoba wena sokufaka kwi-recycling machine uphuma ibilento ngoba usuguqulwa ijakhethi kosesephakameni phuma ibilento okushemba lifuna ngoba iPenel Beater iyona lehlupha komuntu kuthiwa izona ayishiye ezinye zithi ngizokulinda uzophuma ngizohlangana nami lapha esangweni. Ngiyabonga ba Nkosi buseni izwi. Amen. Siyabonga amazwi omnandi siwaphe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Luvala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sama-90. Sizocela umvakela umbambo wasezilindile sola esihlabelelo inkosi imbusisa.
Inkosi usuphama kanjani?